easier back then. Everyone wanted to play a friendly against Bafana Bafana. Different story these days. Rumour has it that Hugo Broos and Safa were trying to get a friendly against Serbia, but here's Tapelo Maseko. It opens up for him. Forces a good save. It's still available. Rumela fela monna lino siko pele. Nicaragua me Bafana Bafana aribone Tapelo Maseko. Ababatsi ga jaka tipe bollo mo botoro mo tserikanya le tshamelo. Play on. Aribone jano o tsena police ka fatla ka ditini cross wa taboga. Aba Rumela tshwara go morago. Castrillo. The police Bradley Cross Nata boga fa thuka gage bone jaaka Maseko a tsa banna ba isa ko pele mo tsereganyi tshameka jalo tshiamelo mo fukeng a go lagana la police jaaka ba tlaitse go jalo ka go mojenga matulodi na rwa taboga a thusa Maseko Fretzke le gatsi mo la kataboga go nna thata go mo emisa fela feletsa la Tracy ba go itumela seo Maseko ka barola a batla bone fa pele ga ditina ba romela Fita ka noko fa thoko ga kota na re bela jalo go le go kwate kgakala Tapelo Maseko fela sela tsena Afrika Borwa e tsogile ka komojenga bana ba babedi a bula jalo phatla ya ka romela kwate kgakala e be le go godimo mo tlhogong ya ga Ikram Reynolds go le Tapelo Maseko